Kreirao je domaću glazbenu scenu i od anonimaca stvarao zvijezde. Neke od njih i danas još traju. On je istinski kralj hrvatskog densa. Lipo sunce, lijepi dan. Izdržat ću još malo i onda jedva čekam kad ću lungomare i penzije. Samo da me se riješi estrade i tih čudnih tipova što su oko nje se uključili. Aha, evo ove male, daće vam neki kratki intervju i da se i to riješi. Gospodine Škugor, godinama ste stvarali zvijezde. Pa kako ste stvorili zvijezde? Kad vidim kako pjevaju, odnosno kad čujem i vidim kako izgleda, ja imam odmah film u glavi, hoće biti zvijezda ili neće, odnosno hoće li biti neki para ili neće biti. A je li onda važniji stas ili glas? Što je važnije? Mora biti spoj, ali u finalu ipak pobjeđuje glas. Kako ste upoznali Vlatku? Vidio sam vani na trgu jednu oglasnu ploču da se prodaju nekakve brendirani džins. Ja sam išao to vidio šta je, vidio sam Vlatku. Ja sam se nasmijao, nasmijala se i ona. Mislim da se znali jedno za drugo, ali nismo se osobno poznavali. Ja se pitao malo šta radiš tu, kaže prodajem. Kaže ne mogu od glazbe živjeti i onda se rekao da mi se javi, da imam formulu za njom kako može početi raditi i nije prošlo od toga 2 mjeseca, već je bila na HTV-u voditeljica 7. noći. Postala je stvarno velika TV zvijezda, stvarno velika. Ja znam da su mi neke šminkarice u Zagrebu i tajkuna kćerke govorili da su nedjeljom navečer bježali od doma da bi samo vidjeli šta Vlatka ima na sebi. Vi se niste libili njima reći što im nešto nedostaje, a što je lijepo na njima pa da to istaknu. Šta ste rekli, Doris? Pa ja sam Doris rekao da je bilo dobro da ona cijelo vrijeme na sebi ima hlače ili dugu haljinu i tako da. A zašto? Zato da više stavimo do izražaja njezino lice i njezin glas. Tako je išlo i na tu Jugoviziju, se rekao buci nešto dugo na sebe da se... Ali zapravo ste htjeli da nešto prekrije onda? Pa da, nešto po mom filmu nije štimalo u tijelu i onda se rekao, najlakše to sakriti tako i stvarno je to funkcioniralo. Dobro, jesu li te cure stvarno bile zvijezde? Jedan dan me Nina nazvala i kaže, šefe, ovo mi je sa sestrom u jednom butiku cipela. Kaže, šta sad? A kaže, hoću platiti, ne da mi žena da platim, kaže, koja prodavačica rekla da je neki čovjek rekao da šta god Nina uzme, da je besplatno. Aka Nina, a da vidimo ko je taj frajer, aka ništa, uzmi sebi 3 para, uzmi seki jedno i uzmi mami neke. Pa uzmi 5 pari pa da vidimo šta će frajer, će se frajer javiti ili neće. Činjenica je da je to bila stvarno jedna velika manija za njima, da su oni sa svojim intervjuima i govorim o muškom dijelu ljudi koji su bili tada kod mene, da su dizali tiraže nove i da to više nije bilo ništa slučajno. Ta scena je nastala u disko klubu i prije su nastali hitovi nego što je pokazao mediji interes. I počeo sam proizvoditi jednu, nazovemo pod navodnike, B ligu, a B ligu samo zato što su po cijeni bili na B cijeni. Od ponedjeljka do četvrtka cijena je bila 200 maraka na početku, petak je bio 500, subota 700, nedjelja opet 500. Pa dadeš gazdi neki zabere koji dan mu paše pa neka tako uzmi. Tako da su svi mogli dolaziti na red, znači 150, negdje oko nešto više od 3000 ljudi je živjelo na dance glazbi. Jeste vi imali kakvih nemoralnih ponuda? Je li bilo nekih čudnih onako prijedloga? Jedan prijatelj je rekao da jedan hercegovački građevinar koji živi u Njemačkoj da bi htio svoju curu, djevojku, gurnuti na taj radijski festival. Ne zna šta pjevati. Komad piva. Kaže on, pa ne baš. Ja sam našao u Bosni jednu pjevačicu da to snimi vokal taj. Ja sam dao da ona to proba učiti izgovor jezika, ali ona nije bila Hrvatica ni s prostora bivše Juge. Ona je bila Ukrajinka, a izgledala je da mozak stane. Kad su došli u Vodice, nisam dao da se s drugim ljudima druže, da ne provale da ona ne zna hrvatski. Ona se digla najveće na pozornici, ja sam prije toga rekao da kad vidi kamere oko sebe, da ona kamera gdje gori svjetlo da je uperena na nju, da okrene glavu ako nije sigurno izgovor riječi, da se ne vidi preko ekrana, da ne izgovara. Žena se digla na festivalsku pozornicu, odradila pjesmu, da nije snimila vokal niti ona pjevačica. A dobro, jesu li vam onda muževi, dečki, zaštitnici, jesu vam oni kad prijetili? A bilo je čudna situacija, međutim ja bi to vrlo brzo rezao jer bi samo spomenuo dečki, nema problema, imate pare pa nastavite investiciju vi pa tu puca svaki razgovor dalje.
Zorane, baš mi je drago da smo porazgovarali malo, a gdje ćete dalje? A gdje ću drugo nego u penziju? Taran! A gdje? Ti si Škugi, kakva penzija, nema penzija, šta si obećao? Stipa, ja sam rekao ja ću sve napraviti. Naravno da ćeš naprijed. Sad ćemo mi to, Škugi, sve fino, lijepo sve sam ja obećao, Sad Stipe. ćemo mi to riješiti, ajmo Škugi. Viš, ovako. Obvezujem se, ajmo Škugi, možeš ti to! Tako je, super, odlično, bravo. Bravo Škugi, to je posao, ajmo. U što sam upao, jedna mi majka.